বই তো বাইরে বই এটা খুব বড় আছে ট্রেনে কত কি বাড়া দিবি বসে যারা আছে না যারা আছে যান কই সিরলা সিরতো ইনশাআল্লাহ ভালো লাগছে মাতুন কো ভাই Ready? Asha to? Ready? Satur. Okay. On. Good evening, my media friends, print media, electronic media, and social media who are all present here. Our heartiest thanks to you all for being present here. Now I would like to announce the list of the candidate of Tipra party. I take this privilege on behalf of the chairman to announce the list of the candidate. We are going to announce of 17 constituency list and followed by the other maybe tomorrow. May I read out the name of the candidate of different constituency? The name of the candidate for Damsara Jampui is Sri Babaranjan Priya. Number 2, Sri Kantilal the Parma Damsara Kusasara. 3, Sri Nakuljoy Priya Ganganagar Gandasara. 4, Sri Onumesh the Burma, Kulai Champawa. 5th, Sri Rajas Tripura, Raima Valley. 6th, Sri Sohel the Burma, Ramchandragarh. 7th, Sri Runel the Burma, Burjungnagar, Wakinagar. 8th, Sri Chittaranjan the Burma, Mandenagar, Pulenpur. 9th, Sri Purna Chandra Jamatia, Killa Pakma. 10th, Miss Kuluiti Jamatia, Maharani, Chelaba. 11th, Sri David Mura Singh, Katliya Mirza, Rajapur. 12th, Miss Pavitra Mala Jamatia, Ampinagar. 13th, Sri Chandri Rong Riam, Nutun Bazar, Malbasa. 14th, Sri Harindra Riam, Birchandranagar, Kalasi. 15th, Sri Kamal Kalai, Maharanipur, Telamura. 16th, Sri Ratanjay Tripura, Samunu. 17th, Sri Ganesh the Burma, Pekwa Jala, Janme Joynagar. So these are the 17 candidate list that has been read out. Now let me talk in KOKBOROK. पहले के सही कहा Bisa nasi, media kita camera reading yang public.
bisa wait saya. Kita nak kerti ini media kamera reading yang tongka reading kakak hanya hai KOKBOROK baik taklah jangan. Thank you, sir. बेला के सारी काम ini ni hal kaham hari jarawa बेला के हम बाय sini particularly sini jara KOKBOROK channel je songnai nama बेला के हम बाय dari jatuh first ni ke channel or channel media nama बेला के हम बाय ini seng 17 candidate ni mung saklai jaknai menguruskan koordinat mensaklajarnya bunggerani permission baik dan Tipra mathani jatuh seperti komite decision baik angau ini ni 17টা bumu list lo পরীক্ষা baik Sri Babaranjan Priya bongkai damsara jompuyo basanai. Number 2 Sri Kantilal the Burma Demsora Kasuswara ho basanai. 3 number ngakai Sri Nakuljoy Riang Gonganagar Gandasara ngakai sini 4 number ngakai sini mesang Onbet Burma Kulai Campahawan sini mesang Rajesh Tripura Kabupaten Raima Valley sini mesang Sohel the Burma Wakai Ramchandra Gad sini mesang Runel the Burma kakak Ujung Nagar Wakil Nagar sini mesang Ciptoranjan the Burma Wakai Mandai Nagar Kulinpur sini mesang Purno Chandra Jamutia Wakai Kila Pakma sini mesang Zul Kuruiti Jamutia Bakal Maharani Jalagan sini mesang David Murasing Wakai Katlian Mirza Rajapur sini mesang Zul Pavitra Mala Jamutia Wakai sini Ompinagar sini Hai Tesa mesang Zul Chandrilung Riang Wakai Mutun Bazar Malbasa Wakai contoh nomor kai sini mesang Harindra Riang Wakai Bir Chandranagar Talaksi sini 15 nomor kai sini mesang Kamal Koloi Moharanipur Jalamura sini 16 nomor kai sini mesang Ratnajoy Tripura Wakai Sabonu sini 17 nomor kai sini Ganesh Burma Wakai Pepajala जन्म जय और 17टा ini sini candidate mu sakla jaga tai baki teman yang mereka sing kena sakla jaga belakang sampai ini nomor of the sense thank you Saudara election di PCC. Hah? Apa nanti sudah